Story telah London Network Daily Post. Mentan ora HP ke kubur. Kang percaya ke Sarkar Modi ban wanra iki drone na bari. Tong ini ngam. Ke Sarkar Modi kala dep impose na ke ban. Halor ban wanra iki drone na bari. Bat like no ya kibat kina. Kani ke sinjam kari ke benta jong ke jing persyang ke Sarkar. Ban penkiu iki jakashna drone na kari lejong. Lajar kata ban wanra iki drone na kamta ke R&D. Defense badi ke security purpose. La pelaj no na kani ke jing ban. Katkom ngejing ong jong ke Civil Aviation Ministry. Banwan ra ye ke drone bay kle lang. La kumno kanam dan kam ye kanu approval. Kat Directorate General of Foreign Trade kalapha ye ke kerwo balong katkum kerkom. Halor ke jing khanglat banwan ra ye ke drone na shebar. Kat policy banwan ra na bari ki drone. Ha ka form jong ke CBU completely built up, CKD completely knocked down, SKD semi knockdown. Lakhang persya like no ban ai ke R&D defense bat hakabaidei bat kalat ajeda. Katkum ke statement jong ke Sarkar la ong ba banwan ra iki drone daga jingdon kam jong ke Sarkar ki jaka puli bala itu daga Sarkar kemil ni Sarkar jela ke Sarkar ka itu yak jingdon jong ke R&D bat ke jaka shna drone yak jingdon kam jong ke R&D bat ensasya hak form jong ke CBU SKD lane ke CKD. Kane kan sadai ke subject ban ai pen kubor ke jingwan ra na bari daga Directorate General of Foreign Trade haga jingkran barki ministries bala ban chenia. Khoble shibot story telah London Network Daily Post.